engikuhambayo baba mangikhuluma nawe. Number 1, ihlushwa isisu engizwa mangikhuluma nawe sigqubhuzela ngathi siwulwandle siyakhukhumala siphinde sehle. Into eyenzeka kuwe manje mangikhuluma nawe. Number 2, ngahlushwa ikhanda on my left hand side emehlweni lehla lize ngasekhaleni lakho manje njengomuntu angathunukelwa igazi ngamakhala mangikhuluma nawe manje. Uthi umoya ingcwele ngiphinde ngireverse ngibuyele emva baba ngo Tuesday angazi ukuthi bewukuphi ngezikhathi zabo 3:45 ntambama kodwa awusemotweni ukhona ingozi okwakumele ikubambe uyangizwa ngithini kodwa wathi uNkulunkulu angibonga idlozi lasekhaya koma wakho ngoba lento ayenzekanga ngithi Tuesday kwaku 3:45 ntambama kunengozi okwakumele uhlangabezane nayo uma ngikhuluma nawe manje kukhona into izinyawo zakho njengomuntu angathi lezi inyawo ngayifaka emanzini afudumalayo uthi uyayithoba ngoba unenkinga wena yezinyawo njengomuntu angathi lezi nyawo zingashintsha zibe nephunga wena baba uke wathi mawuzala wazalwa nengubo emhlophe okumele ukuthi mawuye ebantwini bafike bayibambe lengubo bathi uzale wembethe kodwa bayahlulwa kuyembula wathi uNkulunkulu sewufike egcineni manje njengomuntu angathi kumele sikwembulele yona wena uke wathi mawugcina ukuhamba wagcina uye komnye umama wafika ukuhlolela kahle kodwa wahlulwa kukulapha Jesus